I veliki pozdrav burazeri, želim da se zahvalim svima koji prate ovaj kanal jer iz dana u dan ostvarujete moj san. Ono što ćete gledati u današnjoj epizodi. Ante Vrankić objavio emotivan video povodom smrti njegovog oca. Vanim je dao odgovor povodom ponude na boks meč. Krkan odgovorio gledaocima povodom prethodnog klipa. Edin Creations priprema video gdje će otkriti prava lica youtubera. Hej, to sam ja Kaneki i dobrodošli na novu epizodu na našem kanalu i veliki pozdrav za cijeli Balkan Alert Crew. Jeste li mi dobro, zlikovci moji? A prva priča za danas jeste jedna jako dirljiva. Naime, mladi youtuber Ante Vrankić je objavio video u kom se oprostio od svog oca koji je preminuo prije nešto više od mjesec dana, pa da pogledamo. Zamolio bih vas buraziri da odete na njegov kanal i date mu mnoštvo podrške. A druga priča za danas jeste ta da je Vanim objavio video u kom je odgovorio na ponuđeni boks meč. On je između ostalog rekao Ultrasu kako ne bi trebao da pravi live-ove i nagovara djecu da mu spamuju da prihvati meč, nego da se obrati njemu privatno putem maila, odnosno putem bilo kojeg kontakta. Također je naglasio da ima oko 5 godina iskustva u mixed martial artsu, te da bi se trebao bolje pripremiti prije nego li izazove nekoga na meč. Također i Baka Prase odgovorio Ikcu na ponuđeni kickbox meč gdje je između ostalog rekao da on nema šta da dokazuje njemu, te da je to po njemu u najmanju ruku besmisleno. A Krkan je odgovorio gledaocima u vezi svog prethodnog klipa, odnosno prozivke Vanimija, pa da poslušamo i njega. A s obzirom da kod mene nikad nije bilo manipulacije, što je i tema ovog klipa, što ste mogli da skontate po naslovu, jer ja nisam oni clickbaiteri što lažu u naslovima, odgovor bi onda bio vrlo jednostavan. Znači, ako je on mislio na sve te svoje bljutine koje je izgovorio s tim svojim takozvanim rentovima, jer kad kažeš po američki onda zvučiš ko neka firma, da, onda sam ja mislio na sve te bljutine koje sam rekao u svom prethodnom klipu. Znači... A Edin je putem Instastorija objavio kako su pripreme za dugo najavljivani klip u toku, te kako je potrebno puno vremena da bi se taj isti klip o kojem je govorio u svom live-u izbaci. On je dodao kako je došao u iskušenje da taj video ipak ne izbaci, no kako kaže uvalio se i mora. I veliki pozdrav svima ljudi, najavio sam klip poslije 15. Evo danas je 22. Hoću vam reći da pripreme za klip su u toku. Izlazi uskoro, stay tuned, jedva čekam da vidite, znači, bit će ludilo. Niste svjesni koji u stvari obim posla je potreban da se odradi da bi se ovaj klip izbacio. Zašto? Zato što ti drugi ljudi o kojima ću pričati mogu da se brane zakonom, tako da sve što budem uradio morat ću onako da se ogradim od zakona. Šta vam je ovdje čudno? Jel vam sad išta čudno? Dobro. Uglavnom, došao sam iskušenja da ipak ne izbacim klip, ali uvalio sam se i moram jebika. A Dex je putem Instastorije ukazao pažnju na to kako bi neki youtuberi trebali da prestanu da lažu djecu kako će da dobiju followere ako zaprate nekoga. A Dom Peter se nije složio sa Dexovim mišljenjem pa je izbacio Instastoriju u kom je pisalo zašto oni koji su uporno te iste pratioce dobili preko noći skreću pažnju djeci na laganje, lažno prikupljanje pratioca i lažne reklame. Svako ima pravo da radi šta hoće, da se reklamira na način koji hoće. Izgleda nekima nije dovoljna YouTube drama da bi dobili sabove pa kreću da šire
šire paniku na Insta, ne bi li tu dobili pratioce. Ostatak možete pročitati i sami. Dex je odgovorio na ovaj story gdje je pisalo: kad mi osoba koja snima lažne story timeove i prankuje roditelje za preglede nešto kaže o mom kanalu. Da bi nakon toga i Don Petar odgovorio: ali kad jedna obična tatu lutka na kojoj su rahitični tatu majstori uvježbavali svoje ruke daje sebi za pravo da komentariše mene, za početak ti tvoj kanal ne možeš da zoveš kanalom jer je to uvreda za sve ostale YouTube kanale. Najiskrenije bi zamolio raspali narkomane koji su do jučer ležali stonirani od droge u ulazima Miljakovačkih zgrada, kvazi rokere koji prave koncert svojim iglama od prethodnog dopa, neostvarene neuračunljive moralne i fizičke nakaze sa loše blajhanom kosom i tako dalje i tako dalje. A Jaserštajn je objavio video u kojem je pričao o situaciji između Bake Praseta i njega, odnosno po njemu izmišljenoj drami koju je sam Baka Prase stvorio. Također je kazao kako je izmislio to da ga je htio poslati u zatvor, te mu je za kraj poslao jednu poruku: postoji ništa između nas, on je stvorio tu neku priču, izmislio jedan deo kako bi isprovocirao mene da ja odreagujem, ali ja neću odreagovati u smislu šta si bre rekao za mene? I don't give a damn šta govoriš za mene, ali mi ipak stalo šta govoriš svojoj deci. Tako da please, prestani manipulišeš decom. Hvala ti lepo. Govori za naš sadržaj šta hoćeš, ali nemoj rađati bes i mržnju kod ove mlade publike. Baka Prase se oglasio povodom ovoga te je napisao na svom Insta storiju: gnjelan se zajebao i pokušao da opravda svoj postupak, sutra ću mu reći svašta u klipu. Te je nakon toga objavio storiju u kom je pokazao kako zapravo u mailu piše da će biti novčano kažnjen ili poslat u zatvor na 2 godine ukoliko ne obriše video zapis. A LV Studio je potvrdio svoj dolazak na Balkan Tube Fest u Banja Luci. I to bi bilo to za danas, a vi mi ostanite vedri do sljedećeg klipa i mir na ulicama burazeri.